E alara lo biel gusto arriba amb lo fusil embramant al panaire e nautres dus de futsi amb las seriesos que nos tumbun de las pozzos, s'escano Francis. Pas seguir de tabet sabis cour et ambiste d'empuei fantu, qui te men pas dare un balon li lance Martial. Los dos amics se risun a plenos maïsos, s'entuston las cueisos, s'embiru las cervezos sus las causos. Quin altre abias demandieu entre dos tals de salsisso? Oh, tants apropena, ou pas gaire mai. A la sala de las festas de Bourgnonac han sortidos las taulos plegaplos, la toalla de papier e los coberts reciclables. Sus l'empunt, tot es preste pel meu espectacle que començo dins una horeta. Mas per ara, son lo monde d'aïssi los contaires. Francis, lo que se remembro los glenados de seriesos, ha portat lo vi sen sulfites que lo fa el, calcun es passat prendre de por, e Mariano ha prestat la sio d'obo que n'a lo secret, e que tot es així, un per un, mendiguer tant de bé abans de passar a taula. Lo quite president del comitat de las festes ho m'havia predit al telefone. S'ets pas vegetariano qui con a la moda? Nu? A l'arba pla, manzarès a men autres, qu'aben uno benevolo che fa ino dobo, bon disi pas mai. Soi pas pro poète ou sabent per vos poder dire com ho voldrioi la reconnaissance e la gratitud meunos per tot aquel monde. Los de l'associació de Talut al Lacos, los benevoles del comitat de las festes, del fugal rural, dels festenals, los cargats de missiu a la cultura, las bibliotecarios de Clucos Miagioluno, los occitanistas de las barbos e pels lungs, los cunces paisans a la pugnada de mo energico, totes aquellos gens que se mainu de me fabira per Occitano tutto, que me pegun da ficos, que me reservun de salos polivalentes Pablo Neruda ou Salvador Allende, que quiston de subvensiu per me pagar, que m'aprestu de cambros d'amics, etc., etc. Vos aimi totes e vos mercès i tant que sets. I tornam. I matzina duei lo Martial e son collègue Francis Gaffets es pas de bon fa. Lor centenat de kilos cadu, pla pasturats de quartiers e de patanus, las espaldas e lo col tan larges que se poiau pas barrar lo botun nau de la camisa, se li deie los pregnò de portar una cravata. Meso e rugby lo dimense, traballo sens finsta la mostra tot lo demai de la setmana. Tot lo monde coneix aqueles dos amics catzero e fans, una pla polido cota d'emplastres e de cops de pep el cul. Son de ruergasses de 50 ans AOC, amb lors fennos, Magalio e Mariano, pla copinos e los tabé, d'empeu tutsun, polidos encara sens ne fa trop, l'uel lucent e lo sourire franc, pas la lengua estuzzados, e lor mimetisme physique es renforçat pel fat que hi ha son que un perruquier e una botiga correcta de vestits din tot lo parsan. A l'entour d'aquello taulo de repais, cadun conta la sio e suieu l'espectatur d'aquella memoria de Bilazze. E lo cop de l'ostal trebat, demanda la Magalia, bugredage que sets. Los dos companys escacalas un cop sec. Lo contaire en eu sentis venir una història de las bunos. Quand en vas cap a Crespi comença Martial, un pauc abans lo punt de Sirun, se passos pel bosc de Parogal, a la Bonetario, hi ha un hostal barrat al ras de la ruta. Sus modrezzo, del carrelier, beses? Nu, pla segur, besi pas. Mas Martial tzamai es pas parti del cantú. La borja que tei es la del seu paire. Sa quito fenna sortiguet de Nausela e l'ha rencontret al liceu. Alara fau comencé e escuti amistosament lo conte d'aquel home amb lo tutejoment espontaneu d'aquel que son vilatge es l'univers tot. Probable que d'ostals a tal n'hi ha un per tot, sabes? Un d'aquelles un cas de generació de drolle del cantut e dits que tei per solide qu'un son, un efant li fuguet tuat, qu'un obrei so rosigaire de nenus i demorava, que lo fraire del così de la besina i ausiguet de bruces. Rai, m'has compres. Trebat, dannat, la cauna d'un serial killer ou d'un vampire, so que vos, tant que fa pou e que del de fort,
ti podes immaginar qualche buona storia. Lo nostre, las embas del camí si vos en abeire, es rosigat d'euro, pas cap pus de carreu pla segur e la teulada pren l'aigua. Pels pitjus servis d'escumeso al capupas e pels adolescents de recantu per i fuma de causos, escriure d'azenados sus las parets e beleu profitar de l'ambient de misteri per sarrar qualche juvento d'un pau pus presp. E mai a l'avantat se d'esse pro allunat dels autres e sobretot la cimineio tirabo encara en aquella epoca. I faguerem calques serrados formidablos, me podes creire. Ses de busela d'empuei comenta sa fenna en atallunant una crustada che me fa tifotafa. Pauro li lançò la copina un beirat de citro a la mà. Nautro sta bé, nu? Tutto la taula si ris. Martial reprèn. Alaro un sun a las vacances de Pascos, abian quitamen pas 17 ans, comenci de contar en aquero d'aquí qu'abioi pas encara prebis de maridar ni mai de li fa tantes e fans, mas a cos una autra historia, breu, li expliqui qui aneri l'autre ser e que bertat promès son pas d'azenados, che un arpaglianza lu copa sa fenna. Qui vet seri uno trebo o sabi pas che una creatura o un drac cum una fenna estragna e patine cufini. E pla segur, te cal beni beire se me crese spas, e se vos y anam totes dus aqueste ser, e como canterem pitjus, capu pas di anam beieu. Aquello tecnico de drago puirido funcionet demandieu en atacant la coco. Espero la seguida, veiras lo romantisme, me respon Magalia, lo sorir als pots. Duncos, continua lo seu home, l'aliment i lo ser. Abioi tot aprestat, lo fioc, la lampa, una coberta, una botella, e los preservatius, completa Francis. Vai tensau pren casquet. Tot ero en plaça. Nos pausam, mencionant de tot e de pas res, e al cap d'un vintenat de minutos, putanier, de bruixes de passes al primier. La Magalio ve blanco come un espital, e eu fou mamino serioso e eroico che l'abbia ripetato placo mocal davant lo miral del cagadou. Alentour de nautres, tot lo monde escuto Magalio e Martial en sorisent. Lo cop de la trebo l'ausiguer ou tantes cops que lo saupriou dir e tapla como eles. Mas es aco una buona historia. Lo plaser del camí val mai che l'arribada. E mai prennes plaser a la tornar ausi, que te torno stabe contar d'un biais caleros del temps que l'ausigueres pel primer cop. Cusiero lo teu monde, lo lendema d'aquella fa que faguet probable lo tour del bilatze sense haver besoin d'internet o de telefonets. Prendrez un cafè, me demanda Catarina, la clavaire de l'associació, que per part de vist que es parlo tot de Barjaca, mas lo public tardarà gaire e se n'encara a taula. Ove se vos plai. E alara los passes de la treba. E bé los ausissem d'abalar pels escaliers que crashinu, la Magalio és terrorizada e eu m'apresti a esse eroic. Sunco che, es elo també un ruergato puro raça, ce que fa que al moment où la nostra trebo de competició, eu en vez de farino sul mur e de pintura ruzza, un pau per tot e de filasso sul cap, me preciso Francis. Qui imparel de collons aquelles dus. Nostro maraviglioso trebo che tutto liud la nos aurio gelusada passa davant la d'ouverture de la porta en singulant e abans que eu la posco a parar curazzosament del meu cors, la Magalio atrapa un tros de fusta, nos sortís un bramadís de viking endemoniat e bam! Li ten fut 12 gran cops sul mur del Francis e nos la suc rete. E mai los nos aurio tuat se l'abioi pas arrestada che l'imbuglio metre encara quelques-unes per fa bon conte. Oh, din los filmes giustifico ela, quand li met un pascun, lo type e tot un se torna qu'il y a. E tot lo monde de rire torna mai, e mai eu e me representant la scène. Mais tu et pas, raconte Francis, mas diga, 13 punts de suture e un brabe blau duel sa que là. E puis vos disi pas las explicacions a mes meus parents que calguetan a quere. Mama ere sobretot ai cregut que manabo a suca e lo tabè. Lo nostre 3/4 ligno plegat per una figlia, imaginò te los comentaris al liceu, Rebecca calcun.
Figurate che tornet a mudar l'emmascament per nos fa la suspreso al maridat e del tan più tard a cistoela. Le moment es dus. Cadun souris et puis el luel de Marianne se trebulo d'un negrur. Et dins aquel hostal que troberu la pizzuno, nu? Lo silenci subte e rete que tumbo sus la sala de las festes respon a el sula la questiu. Los sorires e los uels qui beluguetzabun unos segundos plus leu sus las caros urosos se sun atudats. Aquel historio tabe la coneissun tutes. Como degus me dispareix, Catarina, qui sospietsi de nos voler sortir de taula sense acabar la bottiglia de vi e lo format, se m'explica. Fa 3 o 4 ans, un drôle de 10 ans, lo paire li fazio... Enfin, me comprenetz que... Futsiguet. Lo sendarmo la troberu dins aquel hostal al cap d'una setmana, aganindo e pietaduso. La meteru enso de satanto a ciusto a sottobuts magalia. E murmuglio Francis en se levant, la mino barrada. Los monstres dels contes pels efant beses, n'hi ave calquesunes de bertadies. La taula es leu recatada. Torna a mettre las cadieros en plaça. Catarino va a prestar la caixa per fa las d'intrados, Francis passa un cop de balazza. Mariano met lo filme plastic sur sa dobo, serà encara miglior rescaufado de mo. Sul costat, Martial saro Magalio dins sus bras e rassegurants e la putunezzo pel pel. E elo li murmuglio suau de mus che sun che l'urs. Ieu trigossi de foro e l'aire fresc che monto del riu me meno en contrebas, lo long del cemeteri biel. D'ostals d'un costat, de l'autre, puis de mens en mens, d'arbres, de fango, una ruta mal enquitranada e lo bosc che de bini. Un retal de luna vieglio trauco las nibuls. Cam resti, l'umbro dus de la nuez accato las ruïnos de l'hostal trebat pels souvenirs d'aquel monde, los polits como los autres. E a bal puslen, biau.